2000 елдан алып Мәләвез районы хакимияте күренекле якташыбыз, билдәле язучы Салават Юлаев исемендәге дәүләт премия лауреаты Булат Рафиков исемендәге премияһын булдыра. Был исемгә Мәләвез ерен данлаучы, язучының эшен дәвам итүче иҗат эшмәкәрләре тәгаенләнә. Дәүләткол авылында быел да Булат Рафиков исемендәге премияһын бирү тантанаһы үтте. Быел был мәртәбәле исемгә лайык булучылар арасында Сәлмән Миннигужа улы Якупов та бар. Ул Мәләвез районының Түбәнге Таш авылында туа. Тәүге шигырьләрен Сәлмән Якупов Нөгеш урта мәктәбендә укыган вакытта яза. Минем туган авылым белән алыс түгел, ошо Нөгеш елгаһының үрендә, Түбәнге Таш дигән бәләкәй генә авыл. Менән Таллытау күренеп тә тора ул. Бөтен баласак мине шунда үтте. Нөгеш буенда һау коенып, көне буе дип әйтәйек инде. Усакта һау ялайны, тазайны. Халдар төшә торгайны бер ягыннан без үрмәләнек Таллытауына. Яз башыннан менеп китәбез. Беренче май шунда үтте. Яй вакыты шунда, елеккәлә йөренек, ярыштар оештырдык. Ул бейек кенә тау. Беденгесен күрәһең, ниндәйдер шул физкультура ягыннан һанау тотып торган бер тауның нәге булгандыр инде. Чөнки монда бит байрамдар бармы? Көнгәк тауында үтә. Иң башланып киткән ул Таллытаудан. Таллытау үткәргән байрамда көнгәккә күскән, адаттан Сарлакка, адаттан Торатау. Шул байрамдарның башы булып тора инде ул. Минең достарым булды дип әйтергә мөмкин инде. Ул сакта бере вафат, икенчесе хәзер Мәләвездә яшәй, хаклы ялда. Без үзебезнең язган шигырь, нәсер, хикәя, бәләкәй генә мәкаләләр, шундый дәфтәр битләренә язып, авылда тарата торгайны. Ул безнең яһалма журнал була инде. Өйдән өйгә йөренә. Ул кешеләргә бик кадак булып китте бит инде. Хүрәтендә төшердек без. Бөтәһендә үзебез формага халырга тырыштык. Менә шуннан башлап китте безнең асын иҗади әтә кумар дип әйтәйек микән. Пионер газетында, Пионер журналында, затан Ленинский газетында басыла башланык. Менә шулай минең иҗат юлым башланып китте. Шигърият өлкәһендә. Прозага килгән вакытта, димәк, мин иң башта каләмдә һынап караган вакыт 2000 елдар тура килә. 2004 елдан алып, димәк, мин ентекләр рәвештә прозага килдем дип әйтергә мөмкин. 1970 елда мәктәпте тамамлагандан һуң Сәлмән Якупов Өфөгә юнәлә һәм Дәүләт сәнгать институтының театр факультетына укырга инә. Студент елдарында ла иҗади шәхес шагыйрәткә һөюен онытмый, язучы талантын үстерә. Әдәби түңәрәктәрдә шөгыльләнә. 1974 елда укуын уңышлы тамамлап, Сәлмән Миннигужа улы Өфе дәүләт циркына режиссер-инспектор булып эшкә төшә. Озак тормай баш калла Сәлмән агай. Армияла хезмәт иткәндән һуң туган төягенә кайта. Бында ул район мәдәният йорты итәкчесе булып эшләй. Азак директор вазифаһын башкара. Армияга алдылар, армиянан һуң монда гөрләп төзелә башлаган яңа Мәләвез каласына үзем теләп кайтып район культура йортында художество итәкчесе булып эшләдем. 1 ел адактан директор итеп тәгаенләп куйдылар. Шул вакытта Башкорт халык театрын нигезләп җибәрдек. Айрым статус алгас, мен 10 елдан ашу шул театрда эшләдем инде. Башкортстандың яртыһынан күбен без йөреп чыктык. Театр ул бердән яшьлегенә карап инде. Бик күңелле булды. Элекке вакытта яшьтәр килә торгайны. Күп килделәр алар. Дәртләнеп уйнанылар. Хәзер бит хатта Салават Шибай театрда бик кирәк сыга. Без улар белән еңһәдганып ярышка чыккан вакытлар булды. Фестивальдәр гөрләп үтте. Ниндидер халык иҗади формула
yaşan indim. Hazır teatr yok. Yanırak kına men şatlanıp koygaynım. Çünkü ben özde Gıdıkala Başkurt truppa var keldi. Bir tapkır gana spektakllar koyup oynanırlar da hündele koydu ahırı. Gel. Театр эшмәкәрлеге тукталгас, Сәлман Якупов Бохорман авылында нигез кора. Бында ул мәктәптә башкорт теле, әдәбияты һәм мәдәнияты укытучысы булып эшләй. 15 ел дәвамында ул укучыларга башкорт теле серләрен, туган әдәбиятыбызның байлыгын һәм башкорт халкының милли гореф-гадәтләрен өйрәтә. Teatr yapıldı. İlk birincisi demek ağır tokmak bizim medeniyetke kilbilekti. Gürlev şaptırgan tiyatr yapıldı. İşledik. Allah'tan indi bir yıl Himzavat'ta işlep kalagandan hun Uydum tilebindi. Nügüş mektebine kildim. Okutucusu bulup şunda bir yıl işlenim. Allah'tan indi bunda yanı uğraması gez, min şunda küstüm indi. Böhrmanda okuta başlanım. Allah'tan yanı uğramda ikinci bulup min üy kurup yiverdim, Kürdegil betinde. Hazır yaşlar uğramı, adı tağıla uzunaya, onda yerde yitmeye başlagan iken. Şöyle ben avluga nıklap töplenip kaldım indi. Mektepte işlev öyle bir köngüllü buladır gayna, çünkü kolektif bilen bek motor buldu. Bütün rayon boyun salgan vakitte en köp irzatları bizim mektepte işlegendir ahırı. En hıdığanı işlenek, türlü soralarda katnaştık. Hatta men yıl okutusunda da konkurslarda katnaşıp aldım, önümde hanap. Buna göre nindedir sihri turmuş barlığa kelgen hamar mening üçün. Mektepte iyi. Men bilen balaların kelesegi bar, onların turmuşu bilen kızık kılahın betinde. Yardam eten, kimdir okurga kire, baytak mına vuzaga kirgen balalar buldu. Her birine kuldan kelgen tüktem demek yardam eten. Yine özünde kerekli kişi tuttu ya. Сәлман Якуповтың каләм астынан сыккан әсәрләре Башкортстандың кабатланмас хозур табигаты, бында яшәгән халыктың уңганлыгы, уларның яшәүгә һөю турында. Bugünkü gündə baytak yazılan eserler var, kaynağı basılgan, kaynağı hele basılmagan. Nemin hikayesi. Kimler povest yazırga tırışa, romanga, yen hıdığanı tutuna. Mine ne şaptır hikaye gine okşay. Etey buna yanırak buna sıkkan hikaye buna küngökte. O student yılların hatırlap, bugünkü avul turmuşumundan beylep, hülab biri. Bular şunday kılık hali vakıgalar. Ama o fehimli, o her kimde belki güzel aşağı ütkergendir indi. O öz sifatlarını joğaltmay, bütün bu maturluklarını haklap yaşayıp atılsa bunlar şunday kişiler. Her bir hikayeler demek onun özünün giroyu bular. En başta o kişini tabağın, ürenlehin, onu köngülün bilen onun bütün hüleştilin otağın, dünyadaki şu bütün ne bileyim giroylar bitinde tek standart bulalmay. Bütün de hin uydan aşağı ütkerek bitin. Bütün hele yakın hem var. Bar teki elek yazganları, bar funrak yazgan, onlar ayrılıp dura. Birinin temaları menen de, stili menen de, o bar yakın. O hikayeler Yamantav güzeli birincisi. Bulan turağında, esehine oturup kalgan yetim bulan turağında. Ona orman sular kotkarıp alıp kala, o kulga öğrenip gite. Buna şunda brakanyerlarga ele geldi. Buna şunda elatmayı bulgan hal vakıga. Bağlar için
Lesi apay almahı mına kadar Ukrayna bilen bilen bu talış ısır ketdi bitinde. Ol huğuş vakitinde demek alıp qaytqan, Başkurt yerini alıp qaytqan Almağas turağında hül bara. O Almağas qana tügül, onun bütün bulgan yaşaw məğanehi. Ondaga Başkurt ağayı demek yaratıp yöre Lesi degen bir qadaqaydı. O bombasında kalıp gayla bilen helak bula. Şunun töseyitip alıp qayta Almağasdı. Avulda taratayın üstürüp. Bugünkü gündüle bana şundarak nişik etmek gerekindi. Bizden yaşaw yemi, Ukrayna bilen bulgan beylenir şey yaşaw yemi bir strekli meseleler bitindi. Selman Minniğojaoğlu öz ijat yolunda, haylagan yönelişinde Bulat Rafiqov'tың da dur rolün bildeley. Ol mine Ağidal jurnalında işlegen sırında ne kadar aralaşırga tura kildi. Ol her vakitte yılmayıp gelip yaktaş dineyin başta her kişi gelir şulay. Özünün yaktaşlarını o kötü balatırgayını bütün hal ahvalde hıraşa, yanılıktardı. Kimden nisi koyda işleyder, nindi özgürüşler bulgan. Allah'tan indi eserge qorata özünün neyin alıp baratırgayını. O bir vakitte tege qanatlı hımdırlık edip ündöşmeni. Okup sakkandan hın. Buna şunu yere şul hatlı matur biteli o. Buna hinin telinde ikin sıraq biteli o. Tege gazet tele tügel tip. Çünkü köp yazıçlar bitinde o gazetten kelgen kişiler. Onlardan tege tel meselehe, stil degen ele kadri ravuşta boldu bitinde, irekli ravuşta tügel. O halk sanlık demek ol yakın halkka. Onun bizim diyalekt var. Özüne göre eteyip her bir avuldan hilaşkan kişilerden özünse nindidir ayırım yaktarıla var bitinde. Bana şunda okup kanatlar koyup dertlendirip yibergez men nıklı ravuşta tebeteyiminde proza küstüm. Şiiriyatta ali anlatkanı yok. Бүгінгі күндә Selman Yaqupov'тың 6 kitabı dünya күрә. Şigirdары, әсәрдәре республиканың газет журналдарында еш басылып сыга. Yengip bulmay ağızıqılardı, üyülüp de kite süpteri. Ukselerge basıp künder üte, yen hızlatıp üte küpteri. Dost tuğanğa fırsat etmey kala, sınıftaşlar kaldı faydalar. Bala saktın erihediş yılmaları, kurek ile faydahı. Şol ığılar süngüne miken yaşayıp ketiyoruz dıncalar. Kanat kire bizde, o solmaybız. Yaldar zenger bıyala. Hin tüşekte ığızığı bütmey hatta uzun ülgeste. Hine ezlep şangdağı berip durur. Yıldar tugil, bulat ütkeste. Ukinesli yazmış. Bik tırıştı, mık tırıştı hukırsızkan. Metrolar tüdüp taşlana. Yemirmene gel tüdünügüne. Ol bilmene şunan başkanı. Yerken buldu barsa harayları. Şav bidekten turdu zaldары. Бар байлығы onun tir bulgandır. Hem bulmanı tamsı zarları. Günü tünü onun birge buldu. Ayak üstü buldu yolları. Havutimse gene bardı barı. Kakşattı tek biraz yazları. Ol işinen lezzet tapkan buldu. Lezzetlerden lezzet kisirdi. Gilesekke polan kurgan bulup, vakti yaktı sitke küsirdi. Dik kurmene, bir kim maturlukta. Ol üzüyle kuyaş kurmedi. Büyüklüğün tügül, hatta onun barlığın da bir kim bilmene. Ukinesli buldu hunga hulaş, kumuşurga bir kim kilmene.